nangempela wayengayithatha imali ngamnikeza usisi ngo-2.5 usisi wayinika wena wayinika mina imali yes ubani wazi leyo ntombazane yaziwa yimina phela intombazane yaziwa yimina okay hayi ngaqhubeka ngayithatha-ke mina imali njengoba injalo ngayinikeza yona intombazane kuyayithenda yayisezokwazi emsebenzini khona nabaphathi angene ngaphakathi emsebenzini ngiyangizwa okay fine manje sekuyabaka usisi lo akasekho emsebenzini uyekile lo msebenzi akasekho la emsebenzini akasekho emsebenzini akasekho phela ngazi phela nawe kodwa-ke akasekho emsebenzini imali ngayinikeza yini kusalayo ayidliwanga yemini imali angayinikeza yini akasekho emsebenzini abangimazi ima-ke sengicela ukubuza mina angithi wena sisi usisi lo ube wathatha imali wayinika wena yebo wayinika mina ngiyavuma lo kodwa ngiyidlanga imali akayinikeza intombazane le bizokwazi abakhazi usisi lo wathatha imali wayinika wena ngiyavuma ngakuthatha 2.5 wakhe awunikeza la sesasebenza naye emsebenzini umuntu amazinje dala futhi uyophilayo and one-sure uba uzondifaka ndahamba imali yami yokugqibela ndayinika usqueeze. Okay, wena ngicela ukubuza njengoba usesechaza nje ethi imali wayinika wena wena uzokwenza njani njengoba usisi ayikho manje yenza ayikho ifanele ibakho into ozoyenza imali yami yayo awukwazi imali akayinikeza usisi angeke ukwazi ngabikho imali yami le siyazi ukuthi ayikho into ozoyenza ayikho ngempela into engizoyenza ayikho ngamtshela naye ayikho into engizoyenza asoze kubelula kanjani imali wesisi usisi wayazi ukuthi imali ye-UIF yakhe iphumile bebesazi lokubhuti bengisolayo cha usqueeza uliqola mhlawumbe befuna ukuthi imali yakhe abesenza nemali yami beniyazi ukuthi beyazi ubuyazi phela umsebenzi wemali zakhe ngazi bese iphumile benisazi ekhaya lisaziwa yonke loo nto wazazoxoxela namfonela yini loyo sisi loyo okwakumele afake usisi kwakuyingani wena ungamisi usisi kuyena afike usisi kube uyena usisi onika leyo sisi imali not ayinike wena uyihambisa iproof yokuthi wena wayihambisa iphutha lami laba yilelo ukuthi ngingambisi usisi azozikhululela nayo sisamnike esandleni imali iphutha engalenzi lelo ukuthi imali na yakho ukuthi ayinike mina nami ngangimthemba phela usisi ngoba ngisebenza lesikhathi sezenza isikhathi bani wathi thatha imali wena uyise kuyena wathi ngithatha imali wena yimina engase ngalethi imali kumina ngizolinikeza intombazane abangisebenza nayo yena akayazi phela intombazane abazali kodwa bese bexhumana efonini bobabili because ngazi ngamnika inamba yakhe usakhulume nayo intombazane uyangitshela intombazane iyablutika asayithola efonini yena unika wena imali ngoba ethemba kwena ngokuthemba mina phela kwawazi mina intombazane akayazi okay asike siguguleke lento let's say wena unika usisi imali yakho wena ungenze njani usisi awumazi lo muntu olethwe wena usisi omazi wena ke mase kuthiwa usufuna imali yakho ngenze njani hayi phela ngayifuna phela kuyena kodwa hayi usayikhokhe mina ngasekho intombazane ngasathwala intombazane la phela ngoba ngiyayazi kanjani phela waphela sayithola intombazane intombazane ayisema liyayinika ikhipha vele 2.5 ngiyawazi intombazane ayisatholakala ayisekho lasemsebenzini intombazane ayisekho nje emsebenzini okay manje lo mali funa ukuguba yini kungenzeka ukuthi mhlambe sambe emsebenzini wakho mhlambe kiwe kuyochaza isimo sasisi ngiyayidinga namhlanje akukho umbekezelo ukuthi ngibekezele manje akukho umbekezelo manje besebenza manje emsebenzini wami yebo imali ezenzeka ukuthi bengazazi abaphathi basemlungu ngifayile emsebenzini this time I'm kubalekile nje emsebenzini manje akasekho vele emsebenzini ngizomthatha phike manje ayikho leyo nto squeeze akasekho ayikho squeeze leyo nto ayikho leyo squeeze akasekho wena nje ngiyithenge ngo-2.5 wami uhlangane nalo mfowethu ngicela imali yami namhlanje ayisasa kodwa ngeke ngazothanda impepho wena lutho kodwa nje i-taste yabo yebo manje ke sokwenziwa kanjani nama nginayo isolution yale anginayo isolution
cha phela manje phela futhi yabo anginayo ngeke ngikwazi ukukhokha lo 2.5 anginawo awuzami nokuthi ke mhlambe kuhleshwe ukuthi usisi lo uhlalaphi ukuze kuzobuya phela into imali kasisi ukuze ingane yomuntu nayo izokwazi ukuyofuna umsebenzi wasenginyanga nje ngeke ngizomthusa usiza kakhathali hayi ngeke senza nami ngisakwazi ukuxhumana naye ngisamsoli indawo vele ngimake sisi angithi emsebenzini wakho umuntu nomuntu osuke esebenza khona banawo ama record akhe banawo phela ma address ngiyavuma ukhona lokho kodwa nje angiboni kumqondo omuhle lo uyayazi imali yami manje ngizovela into eziningi masebenzi uyayazi imali yami angithi thina yonke into siyibeka kuwena sicela kubo wena umuntu ozoya lapha emsebenzini wakho ngiyothini emsebenzini ufike uchaze phela ukuthi intombazane yabaleka nemali kasisi kuzwa weyinike izovela igama lami lapho nasekubuzo angithi sihamba napho uzofika uchaze ukuthi usisi lo wahamba wabaleka nemali kasisi hayi ngizwa ngempela lo emsebenzini no phela ngicela silalele phela ngizwa emsebenzini amzokwenza ngizwa ngempela ke no sicela ukulalela uyayazi ukuthi imali sicela silalele ukuthi sithini lalela sisi ima ngiyachaza into eyodwa sisi sicela silalele usisi lo sizohamba naye sifike sichaze ukuthi usisi ugwazele usisi lo sehambile yabo mase siyacela ukuthi basizame ngeinformation kalosisi ogwazise usisi umkhuba wakho wena uzoyakeni usisi namanje cha uzofuna yini manje sizohamba nawe siyasebenzini ufike usho umsebenzini ukuthi usisi lo ufuna usisi ebesebenza naye angithi wena uthe ukusebenza naye usisi bengisebenza naye yena so hamba nawe semsebenzini ufike uchaze ukuthi usisi lo ufuna usisi lo agwaza kuyena kodwa umuntu ozochaza leso story wena ngoba bazi wena lapha emsebenzini usisi ababazi yabo bazi angizwa nje impela semsebenzini angizwa ngoba ngisho ukuthi imake kumele kwenzeke nini sicela akazange ayihambisele imali usibiza unjani wesisi angithi uthi angaqala udle imali yami sekuqale ngiwamfowethu wayibhubhudle wayishaya usebona ukuthi bawazi ukuthini uyamuza uthini imali yami uyamuza uthini imake sisi wena angithi usebenza naye sisi yebo bengisebenza la akasekho phela emsebenzini manje ngizomthatha heneke phela emsebenzini banama record kasisi lo ongena yebo banama record abajuke emsebenzini selifana nami enkingeni nje okay wena sicela uprove usisi ukuthi ngempela lo sisi othi ukhona ngempela awukhuluma amampungi yabona thina kuze sibone ukuthi ngempela lento senkingeni into angithi ngiyasiza kodwa manje seyimini sesenkingeni imaki wema makuwukuthi ngempela kuyikona lokho kusho ukuthi usisi besebenza nawe sicela uthathe usisi lo siye naye emsebenzini mase uyasho ukuthi mhlambe mphathi njengoba nje sila usisi lo wagwaza kusibanibani ngemali engaka usibanibani wamthembisa ukuthi usisi lo uzomkhokhela manje usisi usefuna yena njengomuntu ke mina ke angazi ngiyakuzwa ke mina sengicela ngone ngizizabele mina usisi ngaphandle usile emsebenzini ngizozama ukuthi ngimthole ngizobuyela ngimtshela ukuthi ngiyamthola noma cha kanjani manje uzomzama ukuthi kumele sibe sonke imake sonke lesi sikhathi ubungamzami ngani usisi bayifika sonke lesi sikhathi ubungamzami ngani ungitshela ukuthi ngimiyancane manje anginike mhlawumbe inyanga akhe ukuze ngimthole angeke ngikwazi ngeke sengi-right ngenyanga sengi-right kakhulu inyanga ngimzama usisi nama nginalusi nami ngiyazisebenzela dala ngilo ngiqoqa la ekhaya ngibuye ngingatholanga lutho hayi wema yazi angithi wena uthe uzomnike isikhathi esingangenyanga ngishilo ngiyasho namanje phambi angisidingi so isikhathi ngoba iphi imali kasisi angidwanga yimi imali yakhe kanjani ngiyatshela imali yakhe ayidwanga bese uyoxabana uphume nabo imasisi yabona wena zokubamba yezo